سروک ناوندا لیکولین استراتژیک یا روشلتا ناوین اورسامه جان قریل گل میادم باش برست و بخیر هاتی روداوی گلو مرحبا بله گلو و ناکوکی امریکا و ایران لسر ماسه دیپلماسی بین چار سرکرن یان هیناجی اگر رودانا شرکی هیا لدورامه. Evet, şu anda savaş ihtimali ha eger şer her ku diçekim dibij berku ev gotubij de demeki geleki hestiyar de derketin rojavê li vir jê hemû aliyên peywendîdar hem yên Amerîka hem yên Îranê û hem jî Tirkiye ku roleke giring a navbênkariyê hebû ketine rojav û tevgerê de niha çar pirsgirêkên sereke hebûn ku Trump çar daxwaziyên sereke hebûn ku ev berdelên ku bide yan daxwazî ji Îranê a herî li pêşî mijara atomî bû ku di mijara atomiyê de Îran qebûl kiriye ku gotûbêje li ser bike a duyem mijara mûşekên balîstîk e ku Îran bi taybetî jî di çêkirina mûşekên balîstîk de ku yên ku parezemînan derbest dikin û digihîjin cihên gelekî dûr Amerîka naxwaze Îran bibe xwedîwan mûşekan yanî ji ber ku dibêje ev ê bibe sedema têkdana hevsengiya navçeyê mijara sêmîn jî çekdarên ser bi Îranê bûn yanî ev ekterên li derve dewletê ev milîsên ser bi Îranê ku li rojhilata navên belav bûne ku li hemberî desthilatên navendî weke hêzeke derdikevtin û weke metirsiyekê xuya dikirin û bi taybetî ji bo navçeyê û ji bo Tirkiye jî mijara çarêm jî ev e ku piştîvan bûyerên ku li Îranê çêbûye ev tundûtîjiya li hemberî xwepêşandanan hatiye kirin û rakirina cezayên bi dervekirine dema ku em temaşayê wan çar maddeyên dikin ji bo hemû waniyan gihiştina hinekî levkirinekê lê heta niha encam di rojevê denîne lê ez بله برستمیز افروشا آلوس گلو باندورکه چاوال ترکیه دکه وکه جیرانکه ایرانه و دهمان دمه ده هف پیمانکه امریکای جی ترکیه دخوازه چه بکه؟ بله Türkiye berî her tiştî naxwaze ev şer derkeve divê em bin vê xêz bikin ji bo berjewendiyên Tirkiye û hêzên Tirkiye ji bo ku navçe careke din aloz bibe û careke din ber bi çarenivîsekê nediyar ve biçe tişteke ku Tirkiye naxwaze ji bo vê ki Tirkiye çi dike Tirkiye her jê destpêkê ve hewla navbênkariyê dide li gel Îran û li gel ekterên navçeyê daxeve ji ber ku em hemû baş dizanin ku ev şer çi watayê xwe ye eger bi her awayekî bi şer derkeve ev tinê di nava sînorên Îranê de namîne em hemû wekî baş dizanin yanî eger em bêjin ku Îranê jî êrişî ser çi welatan nekir lê ev nearamiya ku li Îranê vê derkeve destpêkê bi sedema koçberiyeke mezin ku ji nav Îranê ber bi derve bê ku ji bo Iraq û Tirkiye de gelekî koç ber heben ev jî bandora vê ya ekonomî hebe Tirkiye têk ji wan naxwaze û li rastiyê de dixwaze ku herî her tiştî masaya gotûbêjan bê amadekirin û ev pirsgirêk bi rêyên aştiya nebêne çareserkirin û Tirkiye jî tiştekî din heye ku herî zêde bala wê dikişîne ev ekterên navdewletî ku divê li vir rola xwe bibînin bi taybetî ev welatên weke İsraîlê ku ev niha İsraîl hinekê weke aliyekê ku lîstikê têk bide divê rê li ber vê karî jî bêgirtin rasta divê ku mesafeyekê bidin Îranê divê Îran bi avayekî diyarîkirî ev pêkhateyê xwe ya êrişkar bi dawî bîne lê ji aliyekê din ve jî İsraîl jî ev qas nearamiyê ku ev siyasetên wê handana wêkê divê bi dawî bibe Tirkiye li vir tenê navbênkarek nîne aktoreke ku dixwaze seqamgirî li navçeyê hebe em hêvî dikin ku Îran tiştek be ku seqamgiriya Îranê jî biparêze û Tirkiye jî xalên xwe yên herî li pêş berçavan bigire û tenê ji bo xwe ne ji bo welatên navçeyê û destpêkê jî ji bo Iraqê û ji bo Sûriye jî ev potansiyêla ku dibe sedema nearamiya wana pêşiya wan bigire. Te jî hinekî behs kir yanî eger hatû şerek çêbû براستی تنه ایرانی را سینوردار نامینه لبنان هیا سوریه هیا عراق هیا ولاتین کنداوی هنه
برنگێکی جرنگان دەوێ ڕەوشێدە وێ لەسەر عەردێ لەوێ هەرێما me çê bibe dikare bibe sedema şerekî berferehtir yên cîhanî? بله لور اگر شرک مزن درکه ترکیه هری لپش لکار بکه کوپا اولکیا یا سنور خواب پارزه بری نهاج یک به سرمدهاتیه ام گله که نزانینن لهم بری و نفچه لعراق شرچه بو لسوریه دمک در شهر نفخواه بو او روش مخابند بسدم کو او ولاتانه سیاست خواه اولکاری بدن خالن هری لپش و کار لسر بکن او نه سناریوه که ترکیه به بخوازه لی اگر رو بده ترکیه ده کار بکه جبو کو اولکاری سنور خواه بپارزه یا دویم جی ولاتن جیران جبوی کو بکار بن کمترین ذره بروان بکه و ده بوه که کار بکن عراق و سوریه جی ده نافده ده نوه روشان نسقام گریده چه قاسی کو بکار بن بر دیپلماسیه یعنی ولاتن نافچه هری زده به هفره باخونو بکار بن و پرسکر که چاره سر بکن ترکیه جی ده وکر بگه ترکیه نخوازه کل شامل بغدای نه آرامی هبه جا و هر وهاج با کور عراق بو هول رژی پیوندین و گلکی گرنگ لگل هول رهانه و ترکیه نخوازه که اف دورانان نه آرام ببن و جبر و که بقاسی که بکار بده هول بده که اف شر اگر در کوجی کرد با یعنی اگر بواجی گفت که شر در که احتمال که شرکی دم و درج با و دکار بر فرح به دکار به شرکی هرمی ج و درجی اگر اکتر نف دولتی جی تاولی ببن دکار به صدما افراندن زمینه که بر فرحتر یا شرو ولات نافچه جیوی که دادن برچاو خو و جبر و از دوی قناعت دم که ولات نافچه نایلند که افشار دست به که یعنی او دست بردانه که سوک نب یعنی ونزوئلا افکرن ل ونزوئلا وکه حوشه پشتی امریکا بو گله که حسام بو ل ایران نوسایا یعنی گله دوری امریکا یا دوم ایران گله کی به حساب ولاته کی گله کی قربالغه یعنی دینامیک و جواک و اولی و روشا اولیا ایرانه نبکی ونزوئلا ولاتن دنه لوی در اون آرامی کو در که و تنه د نو روشلاتا ناوین د آسینامنه با افغانستان و پاکستان بکم بم باندورا و در باسیوانج ببا د بسدما دست بکرنا شرکه جهانی جبر و از دوی باوری دمکو نممکنه دست وردنک بکره نابنکاریه که دکه و ایرو هاتیه بلاف کرن اگر هیا نونر امریکای روشلاتا ناوین ویتکوف و عباس عراقچی لستنبول بجون روژا اینه ایران آماده دفش برنامه خویا اتمی برده گلو؟ به باوری من و داری هم دکارم بجن ایران بو بازار کردن و جبو گوتو بجه آماده یه اف جیده چاوا رو بده و هر دو علی ده گوتو بجه بکن لی اف یک وکر یکم مجار اتمی پیوست برین آشتیانه بینه چاره سر کرن ایران جوی یکی دزانه برگو کس نخوازه لنافچه ولاتک ها بکو چکن اتمی هبن یعنی اف گلک گواش ترکیه و سعودیه جی بکر رجدبون ایران لسر بدست خصنا چکن اتمی بجارده که باش نی نبایرنه یا دویم لکولین ایران درباره مجار اتمی ده دکاره برین آشتیانه پیشوه بچه یعنی و درجه دزانن که همو ولاتن لنفچه با آوایی که آشتیانه دکارن لکولین لسر مجار اتمی بکن لور اون پرسکرکا سرکه او کم مهاندن یورانیا می برجه که مزن چه دکه و دکاره ببسدم که چکن اتمی چه که که ایران به وی که تهمت بار کردن که یورانیوم میان یا بهش هیا یعنی لور پیوسته که یعنی که باوری به چه کردن یعنی ترکیه جید ولاتا که نو بینکاریه دیگه ولی سروان مجاران کار بگه یعنی ایران دواره و برنامه اتمی دوی تعویزم بده و پروگرام خوب رین آشتیانه پیش و به از باورم ایران دوی که راستی و ایران راضی بو یو لمجارن دن هنو افجی دنه و دمه دمه ببینن از لور دبجم کو
پیوستی به دستوردن که لشکری سینوردار بله برای تمیز مادم نها مثلا روجاوا و سوریه جید روجاوه دیه آماده کاری القامش لوته نکرن هزین آسایش سوریه در باسی قامش لو ببن لحف کرنک چه بوی لور هون روشا سوریه وی لحف کرنه چواد نرخینن aslında Suriye'de de یا راست لسوریه جی گوهرتنین گلکی گرنگ چه دبن اجی وکه گوهرتنین گرنگ دبینم وکه هونجی دبینن جه دست پیکا مها یکی و هنکی تفگرک چه بو انجاما ویجی لور ام دبینن که حکومت سوریه لگوری چارچوبه کو دیار کریه که حسد جی داخازین و هبونه هنک رکفتنک لحف کرنک چه بو نه حسام بو گاو بگاو و هنکی بزحمتی چه بو یعنی لهجده مهی و بیستو دو مهی و سی مهی و یعنی همو او رکفتن و قناق بقناق پیش و چو یعنی او انتگراسیون که گلکی مازم به انتگراسیون جنشکی و نابه کس لبنده وی که نابه هیدی چه ده بلده انجام وی که ده هنک چارچوبه که اداری افتش کوچه بوین ها بدل ترکیه Türkiye'de ben ترکیه پشتوانیا یک پارچه سوریه دیگه و لحف کرنا آلین شهر لسوریه جی ترکیه جوه که ممنونه ترکیه سوریه که دخوازه که آشتی تیده به یک پارچه به او بکاتین سوریه ین اتنیکی و اولی همود ناوا بن سیوان دولت که دو بر با آرمانجا که و بچنو بر به آبوریه که پیشکفتی و بچن خوازه ولاته که بلا هبه یعنی ام دبینن که ترکیه شر و شر نافخوی ده تن ترکیه حسب وی که نکه همو خلق سوری جدید به کرد و درزی و عرب و همو یانان او یک او نخوشی جیان کرن یعنی از بجم که ترکیه جوان روشا کنها هیا ممنون و راضی و از باورم که خلق سوری گلکی سپاس برز کادیر تمیز سروکی ناوندال کلین استراتژیک یا روشلاتا نوین اورسامه تو میوان مبوزور سپاس